on haali ɗon poñanɗa hoorema wonduɗo sombo anda hoorema wonduɗo essentiel molanaɗo woni ka anda hoorema ka collaborgol ɗon e artiste ɓe men on addi halima no anda on hari halima dernier tan ɗo ɗi duuɓi fof Europe ga o woni e ngol ɗon haddi on addi Habib Fata ko o ari o waɗi mo wadde tourji makko ɗin kono base makko on ko laggini woni e nder noon ɗin collaboration ji mon yonon e artiste ɓe ɓen ka meɗen e artiste ɓe wonɓe ga ɓen mi watande ko homɓe ɓuri sattude mettude collaborde mum mais ko honno ɗum ɗo woniri entre onon promoteur ɓe ɓen onon structure ji ɗin e artiste ɓe ɓen manager maɓɓe ɓen ɓay minen ote no andi seeɗa nde wondeji wela fi ha toon wono ka sengo ka honno ka chèque ma honno e tanko oti watta kon donc honno ɗum ɗo woni feƴƴirde e ko honno wonɗon yirude mum ɓay ɗon ɓay ko domaine moɗon wono artiste ɓe jooɗi ɓe lagine nami wonɓe addude Europe ko woɓɓe wonɓe addude on tigi noon no mari connaissance ji buy yimɓe addaɓe artiste mi hari hande me ɓal courage waɗugol ɗum ko ɓay men fuɗɗiri ke Halima ɓen addi kadi ngal Habiba e komin yewtudu e on adduɓe ɓen Europe ɓe yeeto men kaso on tigi on e min yewta ha min fotta si min fotti ana ɓay avance sa naɓi avance e fuɗɗoɗa programme ji ɗi parce que artiste on golle makko ɗen ko ñande soirée on donc ko lutti kon fof ko an waɗata min fuɗɗo publicité wonɓe ga ɓen noon yeru wonɓe ɗo ɓen tawnini momi collaboré on ko ade goto o ɗo mi ƴetta téléphone mi noddamo minamolan faalira ɗum miɗo ɓawma miñan ko falɗa o sattinantalan quoi e sengo Europe ga kadi artuɓe buy no woodi Europe ga pour le moment mi ala contact e goto miɗo andi noon miɗo mari sabuji buy anduɓe ɓe donc ñande mi magnifi mugo mi heɓay contact maɓɓe kamɓe kadi mi heɓay no min yewtira mi anda konnu e konnu woni programme ji maɓɓe ɗin si tawi ko yimɓeɓe mi wawata golludude si tawi woni na yimɓeɓe wawata gollude mais pour le moment e artiste ɓe men addata ɓen ɗo fof ko woɓɓe go addata ɓe Europe min ƴetta ɓe juuɗe maɓɓe dans le futur ko gasa menen kadi si doole heɓoyke min waɗay feere fino men kadi min heɓay possibilité no min addira artiste ɓe ittoɓe guine addaɓe ga no na ko sattoyta fi ko immanagol ɗum e ko honɗum woni sombo immande moɗon nden fi innugol nodditay guinéen ɓe africain ɓe waɗa ɓe e no waɗa ɓe nokkure wotere salle goto fi noddugol artiste jo fi yoɓe yiidu fiije jaale ɓayi ɗen andi tigi tigi na honno na añdirgol mais ko hawtindirta ɓale ɓen ko wona ko weeli fi ha toon ko honɗum woni on sombo ɗum ɗon bon min on komi watama yo jabade ngon sengo ɗon e wonno ville ka wonɗa ɗo wonɗen ɗo ni Brescia ɗo hari Guinée en ɗuɗa ɗo komin seeɗaɓe pettu wonno ɗo mais joni yeru wonɓe ɗo ɓen no yoni ko adda ɗo artiste jo fijina yimɓe ɓe sukaɓe ɓen kadi no faala fijugol na ɗum ɗo tum ɓe jokki ɓe mari golle maɓɓe ɓe mari famille ji maɓɓe mais wonde ara ɓe faala koɓe yaha ɓe fija kamɓe kadi e paygol koye fof yaha yerugol wonde ɓe yahi ɗo hi soirée ji sénégalais ma nigérien ma italien ma sud américain bon min ɗo ɗi min mais pourquoi pas guinéen donc si tawi ɓeɗo fof no wawi wadde ɗum ɗo enen guinéen to enen kadi wawi wadde komin kon ɓe etten gueɓal men ngal adden artiste ɓe men ɓe wadde promotion culture men musique men on donc ko ɗum waɗi ha si tawi on tigui ɓurti heɓugol kadi faale waɗugol ɗum ɗo e objectif on si tawi woni continue ɓuuɗi e bike mum mi wawi wadde projet ji waɗa piwoyi wallito yimɓe kamen Afrique parce que Afrique men walleteɓe no ɗuuɗi ha feƴƴiti ɓuuri wallayɓe ɓen donc si tawi woni mbuuɗi e bike mum min daari min tawi effectivement ko piwoy ko min wawata waɗ mi wawi fuɗɗade projet ji kamen wonde waɗango yimɓe ko loyru futata ɗo fof bien sûr ma forage yeru ko Allah arki son tigi o ma waɗugol jamiuji ma wattitagol école ji ko piiji min wawata wadde par ce que toake o affaire culture e busika ko fi tun fiya heɓu e on tina ɗum ɗon wuuri deux événement taw min waɗi Allah waɗi miɗen mari min fof kamin golla min heɓa ara min ɓittaki mais ɗum ɗo si moƴƴi no wondi e nafa bien sûr ko mbuɗino toon si marché mais ɗi mbuɗi ɗon kadi na kon tigi ƴetta waɗira projet o mum personnel ɗum si tawi ɗa woodi kadi wallitoɗa yimɓe ma pourquoi pas bien sûr donc son tigi heeɓi ko senɗo ɗo piiji ɗi senɗa e wallito yimɓe ɓen quoi ok ɗo Allah waɗi on welti ko jaabiɗo men ɗo comme fiyagol deux dernier question ji heddaniɗi men ɗin ko honɗum innoton jeunesse sukaɓe meɗe wonɓe ka diaspora gaɓe wono sengo onon domaine mo wonɗon on organise gol événement ji fi programme culture on ɓay no on haali ɗo na on haali ɗo joni wi ɗon ko gonga sukaɓe fof fijayi kono mo buyare no wakkiliyawgol soirée sénégalais soirée sud américain ma soirée italien ko honɗum woni message mon on nelal mon ngal eɗen on no musidɓe ɓayi ɗen andi ɓe heewi ɗo bon min komi wiyata ɓe ko
no way wade wo ɗo koyen hoɓɓe ɗo kono woni tawn tigi weddito yo on tigi andu to kadi no mari iwdi no mari culture no mari needi leydi mum ndin donc argol ɗo tum jokka ko woni ga kon ko pimu woni kum très facile mais si tawi wonde a faalete kadi événement ji hara ko andintinaɗi makka ma par ce que a wawata yade tout le temps la Guinée ko pimu foti kum ɗi ɓuuri tan ñinade c'est juste un moment feƴƴay quoi mais heɓugol kadi on occasion ɗo ara wonde a yawi fijida sukaɓe Guinée yemɓe hara ko non fulɓe ma ɗum maninkaɓe ma sosoɓe ma guerseɓe Guinée en général yon fotto nokku goto hara ko musique mon fijinte e boîte hara ko onon kadi tum wondi toon ala ko foti ɓuri noon ko fiju ndaaru wiya donc yeru ngon sengo ɗon komi wiyata ɓe ko neɓuɗon ɗo wo leyɗe porto andite toujours ko laggine woni kamen donc soutene kadi wonɓe wadde ɓen yeru ko wawɗon kon donc no woni très important par ce que sen acci en ardi en fof doga en acciti kadi culture men o en acciti kadi piiji ɗi tawruɗen ɗi mawɓe men ɓen Afrique laggine kamen en perda e lawol complètement donc puis woni ko noon très facile donc komi walta ɓe wiide yoɓe souteni organisé ɓe ɓen yoɓe waɗa yeru ko ɓe wawi kon faalaɓe arde ɓen yoɓe aru ɓe fija ara ko hoore fijundaru hewre respect na waɗugol guere ma barmidirgol ara mbo si gaynama kadi fijede mo kala hootay hewtuta ka mum e hoore jam moƴƴere organisateur ɓen kadi komi wiyata ɓe min ko fuɗɗagol men woni piw gotum si goɗɗo ari landike ɓe ballal landike ɓe conseil taɓe aña on tigui expérience maɓɓe donc son tigui kadi ari e ma innima a na mari o projet ɗo par ce que anga neɓe mum wallan haray naya hollu on tigui mettere fi wallitomo par ce que si tawi ko piwum kum o faala wadde min on personnellement walluɗalan a wallalan simi immanike mi gaynay donc du coup komi wiyata ɓe si goɗɗo ari e maɓɓe ko respect ardiri e maɓɓe kadi yara yoɓe wallito quoi woni très important haray musidɓe yiɓɓe nomi yewtino noon kadi mo aray ko ɗum ɗo wonno ko musidɗo men o wonna yewtude ɗo fi o programme koɓe organise ɗo kamɓe ethnie sans frontiére balɗe lebbi feƴƴi on yii harilam postanaɓe piiji annduɗa hoorema ko structure molanaɗo wonɗo Italie ɗo wonɓe organise ɗo événement ji donc ono message ɗo wona fi tun guinéenɓe ma wonɓe ka diaspora ɓe mais hay wonɓe ka meɗen ɓen kadi onon joguitiɓe artiste ɓe ɓen onon joguitiɓe ɓay ni no nanda la Guinée toon kala ka yarɗa o carte kaɗa o nouveau artiste on tendance on no woodi réseaux sociaux no woodi min komi innata de 1 artiste ɓe ɓen koyeɓe wonu collaboratif de 2 noon la andi ko ɓuuri sattude kon haray kadi ko kamɓe structure ji joguiɗi ɓe ɗin fi ɗon no jonnugol possibilité hara sukaɓe ɗin iway toon araga fijana musidal mum ngal culture on yaara yeeso wona si foire ji waɗama ɗo hiɗe yiide koni feƴƴude comme wona sengo Belgique ɗo wona fe sengo Hollande wona sengo Allemagne hatta kadi Italie ɗo hatta kadi Espagne kadi ma ha leyɗe goɗɗe goo ma ha anda ma hara piiji waɗa hara wonɓe ga immota ɗo yaaha nokkugo ɓen toon kamɓe kadi hara ɓe wawa arde ga donc haray ko ɗum ɗo wonno hannde komin addunoɗo ka o nouvelle émission men ɗo woni andanda hoorema ka fina fama famina jurde fulɓe e haala pular haray mi weltike bersayi ko jonɗen men kon ko jaaɓi ɗon ko lande amen ɗen haray si ɗon mari gonko français ɓe inta kon dernier mot konngol sakkitorgol haray hatta ɗo wawi accande musidal men ngal uddiren ɗon sabaji bon vraiment mi weltike fota ko jonnuɗo lan o considération ɗo parce que nami ay fus nami adenjo tawata ko ma tungara waɗa lan o interview ɗo na wona obligé quoi ko jonɗa ko wontigui o considération ɗo ko vraiment ko pim walani pour la moƴƴa no weltanima tawa avant tout d'abord an wonɗo e wadde ɗi piiji ɗo par ce que lagande nappi welkum fi min miɗo jooɗi ka yesso caméra ɗo ɓe ko wonɗo mi alantama no ñande ɗa jooɗi yesso caméra donc golle ɗe wonɗa wadde ɗen kadi ko golle fotude par ce que toujours ko ɗengal pulal ngal haalata donc miɗo encouragement moƴƴa min on ɗo Italie ɗo kala komi wawma wallitade fimu a esuto nannuna mi komi wawi mi waɗa si komi wawata mi wiyette mi wawata frère mais ɗum wadde golle laɓade yo Allah waɗu barke mum hokka en cellalle balɗe hollo e ñande goo ɗum ɗon évolue ɓuuri ni inchallah aray ko ɗum ɗon komi wiyata on weltanama ko ardon ɗo kon aray koye goto inchallah waray min kadi mi hewti ka mum boloña inchallah merci beaucoup waray albarka haray ko ɗum ɗo wonno ko min addi hande ka jurde fina fama famina e ka sengo ka haali pula haray en essay si Allahu newni jaɓi